other cabang of comedy, dia ada juga, ada physical comedy, ada orang buat mime, ada orang buat magician comedy. Tapi stand up is literally you suara dengan mic. Kan? Uses you and the mic, and then you go there and you make people laugh. Jalan lain would be comedy adalah satu art form yang apa-apa yang orang nak biasa dekat luar sana nak cakap, yang dia orang tak boleh cakap, we as comedians can say it on stage. Yeah, so that is the beauty of comedy. Betul. Itu macam even isu yang atau topik yang memang berat, tapi kalau you pakai comedy untuk talk about it, memang akan kena one. People will get it immediately. Yeah. And bukan just for Malay culture, everyone in Malaysia boleh faham. That is the goal of comedy. You know, sometimes That's why dia mahal tau. Memang lah. Dia mahal loh. Sebab yes. I pernah dengar dia punya satu story pun boleh makan ribu-ribu ringgit. Yes, correct. People think stand up comedy ni biadab. The boyfriend girlfriend, you guys are banned. You orang memang is banned. You cannot come to perform here anymore at all. The problem is dia orang record the set, and dia orang yang upload on their social media. Yes, we not gila. This Malaysia. Yeah. No one in sane right mind would want to do that, kan? So dia orang yang upload, so then jadi viral lah. Ya, betul. And then the owner kena and all that stuff lah. Kita tersingkir. Dia punya comment is, it's like, oh, lawak yang korang buat sangat intelligent. Oh, lawak yang pandai. Now I'm like, huh? The more you do that, when you say apa lawak kita sangat intelligent, you bukannya cakap pasal the comedian tau. You're actually talking about your audience. Betul. So you are actually telling your audience is dumb. Benda yang seram tu is sometimes being brown in this country. Betul, tak tipu. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Lens Hitam Podcast powered by JX Productions. Kembali lagi bersama Kak Nan Judge di sini. Dan semestinya Kak Nan bersama tetamu yang very best punya, yang akan cerita dekat korang. Mungkin kisah-kisah yang diorang tak pernah cerita dekat social media diorang. Mungkin diorang tak pernah cerita dekat orang kata merata-rata tempat, tapi dekat Lens Hitam diorang kena cerita. Yang kita jemput biasanya you guys punya favorite content creator, you guys punya favorite influencer, you guys punya favorite YouTuber. Tapi kali ni kita ada lain sikit. Ini dia ada title yang lain sikit, tapi sekejap lagi kita akan perkenalkan dia. Sebelum tu saya nak minta tolong korang untuk follow kita dulu dekat Instagram, TikTok, Spotify dan juga sekarang ni. Cuba tengok, you guys dah subscribe belum kita punya YouTube channel ni? Kalau belum, please tekan button klik tu sekarang. Percuma je. Don't worry, tak ada extra charge ke apa ke, tak ada. You guys just tekan tombol subscribe dan alhamdulillah terima kasih banyak-banyak sebab dah subscribe kita. Okay, dalam podcast kita ada 4 segmen. First kita akan kenal-kenal dulu dengan kita punya tetamu. Lepas tu kita akan start dah gali-gali tentang dia. Lepas tu next kita ada mini game. Okay. Kita ada mini game. Dan yang keempat kita go deep lah. Kita gali lagi dalam tentang kita punya guest. Kali ni saya tak sabar ya sebenarnya nak interview beliau. Sebab dia orang pula. Sebab dia ni adalah seorang stand up comedian. Kita punya Prakash Daniel. Hello, thank you jemput saya ke podcast Lensa. Lensa ke Lens? Lens. Saya ingat sebab BM kau, so ingat Lensa. Yeah, itu the English Malay in Lens Hitam. Lens Hitam. Okay, thank you so much for having me. Yeah. Alright, thank you so much juga sudi datang. No worries. Alright, so sir, Sir, janganlah panggil sir. Habis saya nak panggil apa? Sir terus. Aku rasa lagi tua. Okay, I'm sorry. Prakash. Okay. Prakash, mungkin maybe you boleh share sikit about you. About me? About you dekat dia orang. Okay, saya umur 43. Serius? Suka McDonald Big Mac. Wow. Kucing seekor kat rumah. Tinggal dengan bapak saya. Ui, lain macam introduction. Lain macam biasa orang akan cerita benda lain, tapi sampai ke kucing dia cerita. Yalah, okay. Aku memang peminat kucing. Aku suka kucing. I'm a cat person. Ya. Satu je lah kucing yang ada. Dulu ada 4. Lepas tu satu tu entah dia tak suka dengan saya kot. So dia cakap like, neighbor I lagi best. So I pergi dengan dia. So dia pergi neighbor you. Dia pergi neighbor I. Tapi dia kadang-kadang datang lah balik. Jenguk sikit. Bukan minta makan lah. Tak. Yelah, ada neighbor bagi makan. Sebab tapi ada kucing, dia makan tempat lain, berak tempat kita. Oh, ya ke? Ada. Macam tu? You kena tak? Orang pun macam tu kan kadang-kadang. Orang pun macam tu But macam a simple introduction about me. 43 years old. I'm turning 44 this year. I've been a stand-up comedian for the last
This year will be 14 years, 14 tahun. Oh, 14 tahun dah lama dah. I started freelance 2012. Lama juga. Masa umur I 30. Masa you umur 30. Sekarang 40 lebih Tahun ni 44. Sebab I masih, bukan, I nampak you macam belum 40. Oh, ya ke? Itu pujian tu. Oh, thank you. Thank you. Pakailah jamu. Okay, sorry. Jamu. What jamu I nak jugalah. Ada, dekat Segambut banyak. Sebab I kan tinggal kat Segambut. I sama lah. Dekat mana? I Sri Putra Mas. I Taman Sri Segambut. Oh ya, itu memang tempat I, SPPK. You dekat No. Kat Tun. Kat Tun makan. Jumpa orang kampung bah. Okay. Mama Ali pernah pergi? Mama Ali belum pernah lagi. Yang dekat M Avenue tu? Tak pernah lagi. Sebab I memang main SPPK tu je. You kena explore sikit. Nanti you bawa I. Boleh. Lepas tu you pergi ada kedai apa? Bakso. Dekat mana? Bakso I suka. Bakso dekat dengan the Indonesian punya kampung tu? Dekat dalam lagi sikit. Dekat tu kan ada McDonald's kat dalam kan? Tiba-tiba cakap pasal makan pula. Okay. Nantilah kita. Okay, nanti kita cerita lah. Kita nak tahu Prakash lebih lagi. Lebih lagi. Saya before I became a comedian, I'm actually a film and TV graduate. I belajar bidang penyiaran. Oh, okay. So I remember the word penyiaran, which is broadcasting. Yeah. So I belajar dekat UCSI, become a broadcast, tapi I majored in corporate comms. Minored in corporate comms. So lepas I graduate, I actually kerja dengan my university. Oh, okay. UCSI. So I kerja dengan university because I wanted to learn macam mana nak communicate and with corporate people. So I memang kena bagi macam shout out to my former boss, the late Professor Dr. Nur Fazila. Dia tu yang memang power lah. She's a power woman lah. Dia ajar I macam mana nak dealing dengan government, dengan clients, macam mana nak tulis surat, macam mana nak buat letterhead. Semua tu I belajar. So I belajar all that. And then after that I left my university and then I kerja dengan Star Newspaper. Star Newspaper, you buat apa? I was sebagai writer, penulis. Penulis Tapi editorial writer. Okay. Masa tu lah juga I kenal some of your team members. And then masa I 30, so since then I still ambil gambar freelance on my own. Tapi 30 years old, after kerja 6 tahun dekat Star, I left Star, I joined a social media agency sekejap. Kerja sana setahun. Lepas tu I kerja dekat kedai printing. Okay. So I nak, sebab kalau you nak buat fotografi, you kena belajar macam mana proses printing. Because back in the day, before ada Facebook, Instagram, big time, people actually print photos, print books. Betul. So I nak belajar proses macam mana nak pilih paper, macam mana nak pilih buku, macam mana nak, kalau print atas this particular paper, macam mana dia punya image. So I work in that company for also 1 year. Then I decided to okay, I nak go freelance. So at 30 years old, I started doing photography freelance. So masa tu I started terjumpa lah. I memang suka stand up. So I used to go watch all the shows. You memang pergi. I memang go watch the shows. And then masa tu 2011, 2012 stand up baru macam growing lah dekat KL. So ada banyak shows. So then ada open mic show called One Mic Stand. Bukan One Night Stand. Oh, jangan. Itu lain. Itu lain. Okay. Itu podcast lain. Okay. So podcast lain ke Prakash lain? Itu lain. Itu kena bayar tu. So I actually did open mic 5 minutes. So 5 minutes tu sekarang dah 14 tahun. 5 minit Dia starting you kena buat. Sekarang dia orang even lesser, dia orang buat 3 minit. So kalau you nak buat nak start doing stand up, kalau you datang open mic, you will get 3 minutes. So from 3 minutes you will get to 5. Then from 5 become 10, 15, 20, then you get 1 hour. Wow. So that's how it works. Senang ke susah sebenarnya nak jadi pelawak? Memang susah. Ya, sebab competition kita sangat tinggi. Ya. Sebab politician lagi kelakar. Macam tak 50-50 lah. Play safe. Risaulah. Okay. Jangan risau. Ya, tak ada apa pun sebenarnya. Tapi kan kadang ikutkan, I ingat I boleh jadi pelawak tau. I rasa. Sebab apa? Setiap kali I bercakap dengan adik I, dia akan gelak dulu tau. Lepas tu aku macam, aku ni lawak sangat ni. Kalau macam tu aku boleh masuk Raja Lawak. Masa tu Raja Lawak dengan lain. Okay. Lepas tu dia kata macam ni, bukan kau, muka kau tu yang lawak. Muka aku yang lawak. Ya, muka kau buruk bila kau nak bercakap. So I understand where you coming from. Tapi sebenarnya kalau you look at comedy secara keseluruhan, sebab comedy is memang cabang dia memang besar. Dia satu genre by itself. Sama macam movie, ada drama, ada horror, ada thriller. Betul. So comedy in Malaysia memang terbagi kepada dua lah pada pendapat saya. Okay. Which is comedy for TV
yang you ada all your Maharaja Lawak Mega, Raja Lawak, musical lawak superstar, all that, which is very sketsa based. Sebab kita sebagai rakyat Malaysia memang grew up watching comedy macam tu. Macam kita ada Pimai-Pimai Tang Tu, 2+1, senario. So diorang memang sketsa based. So you memang perlukan 2 ke 3 orang untuk buat the stuff to make it funny. So ada cabang of comedy, dia ada juga, ada physical comedy, ada orang buat mime, ada orang buat magician comedy. Tapi stand up is literally you seorang dengan mic. Kan? Uses you in the mic and then you go there and you make people laugh. Itu yang susah tu sebenarnya. Memang susah because tapi perasaan yang you dapat masa joke punchline tu jadi, that makes people want to keep on doing stand up. Faham. Once you dapat dia, orang kata apa, dapat rentak dia tu. Betul, ya. You go lah macam tu. So tahun 2012 you start with this ni dengan cara you pergi open casting Open mic. You panggil open mic. So banyak orang selalu tanya macam mana nak audition ke, macam mana nak casting ke apa. So untuk stand up comedy memang tak ada casting, tak ada audition lah. Open mic is where you audition lah. Sebab comedy is the only art form. I memang panggil dia art form because memang susah. Comedy is the only art form kalau you will dapat result dia instant. Serta-merta you can tahu you kelakar ke tak. Faham betul? Kalau you musician, kalau you main chord salah pun, you boleh practice balik, datang balik, main again. Comedy, kalau you joke not funny, people don't laugh means you're not good. Yeah. Simple as that. So I think it gives comedians a lot of room to be siapa yang they want to be lah. So I think it's very hard, but also memang the joy is macam mana susah nak explain lah. It's very attainable kind of joy. You like keep on nak kejar, that kind of thing. Nak kena practice lagi, nak kena apa? Yes. Tapi the other what do you call that? The other faction would be dia punya jalan lain would be comedy adalah satu art form yang apa-apa yang orang nak biasa dekat luar sana nak cakap yang dia orang tak boleh cakap. We as comedians can say it on stage. So that is the beauty of comedy. Betul. Sebab ada benda yang korang boleh seloroh dekat atas stage. Yes, sebenarnya korang tengah pilih sesuatu. Yes, betul. So itu juga yang I suka sebab kita cakap, betul lah tapi kelakar. Because comedy memang selalu makes things easier to, macam even isu yang atau topik yang memang berat, tapi kalau you pakai comedy untuk talk about it, memang akan kena one. People will get it immediately. Betul. Apa ni, masa open mic tu kiranya terus ada audience yang you tak kenal kan? Memang kan? Memang tak kenal. So you put the confident from itulah you punya late professor yang ajar semua kan? Not because of her. I memang dari dulu I dah biasa perform, depan orang. Because I grew up in church and then memang masa you in church we sing song and I dah biasa dah in front of people. Tapi also my character maybe dari sekolah pun I memang suka arts lah. I was the only Indian guy in the DK Barat team. I buat Boria, I buat like all this I've done before, so I dah biasa perform. So memang masa you perform memang you don't know anyone mah. Betul lah. So you dah ada confident lah. Betul. So yang apa ni orang kata your very very first open mic boleh cakap berjaya lah for you. Saya buat 5 ke 6 short jokes. Daripada tu 3 memang kena. So I'm like okay lah, orang ketawa lah. Maybe I kelakar lah, So the small curiosity start creeping up lah. Betul lah, faham. Then I just started doing from there. Faham. Kalau dalam bidang ni, siapa you punya idola? Banyak my current, my all-time favorite comedian is actually Ellie Wong. Of course, Trevor Noah. Kalau local, I would say in the Malay scene ada 2-3 orang I memang suka. I memang suka Saiful Apek. He's very very talented, very very smart comedian. My good friend Farid Azmi memang kelakar. Other than that, I think that's like my favourite lah. Some of my favourites lah. Tapi idola tu sebab comedy memang subjektif tau. Stand up comedy memang subjektif. So tak semua orang akan suka comedian yang you suka. Betul. So memang akan tukar punya selalu. Betul. Tapi kalau paling mainstream pula Haris Iskandar, betul tak? Betul. Haris Iskandar dia kira macam title dia Godfather of Malaysian comedy.
the reason why dia Godfather bukannya macam ada mafia ke apa, tak adalah kan. Unless dia jadi abang long kawasan lah kan, itu benda lain. Dia sebenarnya sebab masa dia orang start, dia dengan Douglas start comedy, tak ada knowledge about stand up comedy. So dia orang just start buat macam like, my uncle punya company ada event lah. Oh, you kelakar lah, can come and tell some stories tak? Oh, macam tu terus. That's how it started. That's how dia orang start buat stand up. So it's always a case like that lah. That's how it started in Malaysia, I would say. Yeah. I see, macam tu. Okay, alright. Tapi okay, you minum dulu. I ada soalan. I ni mungkin I lebih muda daripada you, tapi I start dengan TV show. Betul. Which is ada Raja Lawak. Okay. So dekat Raja Lawak tu, yelah orang datang untuk audition semua bagai. You pernah tak involved in the audition macam tu? So saya I think 2020 ke atau 21, I can't remember. Baru lagi 4 tahun pas. Farid Azmi and Pun Chiho, we were the first one Malaysia team to join MLM. Maharaja Lawak Mega. Yeah. Oh. Yeah, so kita memang terkejut jugalah, cause memang culture dia lain, lawak dia orang buat lain. So korang sketsa kan? Sketsa, then kita tersingkir lah. Minggu keempat kita tersingkir sebab dia orang cakap, ini I tak tipu kalau you orang boleh jumpa klip ni dekat online, sekarang dia orang ada naga kan. Naga. Yang dengan Shanas tu kan. Kita tersingkir, dia punya komen is like, oh, lawak yang korang buat sangat intelligent. Oh, lawak yang pandai. Now I'm like, apa benda yang kita buat intelligent? So we didn't get it. But then kita tengok, okay, it makes sense lah. Memang you kena pergi that level lah. Jadi bodoh sikit lah macam tu. Macam slapstick is satu, tapi the problem is like, the more you do that, when you say apa lawak kita sangat intelligent, you bukannya cakap pasal the comedian tau. You actually talking about your audience. Betul? So you are actually telling your audience is dumb. You know what I mean? Faham? Masa dia cakap dengan kita pun like, yelah. Hey, if our lawak is intelligent, so maksudnya your audience yang dengar tak nak dengar. So like, you calling your audience dumb lah. So memang terkejut. But it's a culture shock. But some people love it. Tapi it's the apa yang paling mass market lah. Orang nak you know. Actually for me, in terms of sketsa dekat Malaysia, for me by far, even until now, yang paling power buat sketsa, even on video, is actually Ryan Bakri. Ryan Bakri. He is like, I tak pernah jumpa dia, tapi you see how he does it. Memang so natural. The topic is memang topik hari-hari. Yep. And dia punya timing. Very relate to people, kita punya culture. Senang, easy to understand. And bukan just for Malay culture. Everyone in Malaysia boleh faham. That is the goal of comedy. You know, sometimes. That's why dia mahal tau. Memang dia mahal loh. Sebab I pernah dengar dia punya satu story pun boleh makan ribu-ribu ringgit. Yes, correct. Story. Tapi okay, berbaloi because yelah you Yeah. Kita go to ada sapu surat? Yes, topik. Okay, you need to choose one topic. Okay. Dia bergantung pada warna yang you pilih. Okay. Ada sapu surat? Yes, topik. Okay, you need to choose one topic. Okay. Dia bergantung pada warna yang you pilih. Okay. Biasa orang pilih kot baju tau. Tapi sekarang bila I tengok baju you, I ada semua colour. I dah confused you nak pilih apa. Okay You lah. jangan pilih semua, risau I. Hijau lah. Hijau. Okay lah, ada colour baju you. Hijau. What's in there? Oh, babe, I tak tahu kenapa. Tada, seram. No. Seram? Kalau seram ni satu benda je. Sebab orang Malaysia memang seram dengan I. Aku sebagai orang India ni, dah biasa dengan benda ni. Ya. Wait, aku minum kejap. Sebab bukan dia bukan sebab tadi dia orang ingat I either curi dia ke nak rompak dia ke. So tapi kadang-kadang I tak nak rompak dia orang sebab maybe later lah kan. Maybe later. Tapi benda yang seram tu I is sometimes being brown in this country. Betul, tak tipu. I'm not lying, especially to the Chinese listeners out there, Chinese people. I love y'all. But sometimes I don't know why y'all pakai kita untuk disiplin your budak-budak. Kan? You go to a Chinese family, confirm
You tanya kru ni semua, okay? Confirm punya mak bapak cakap, kau tak makan, Apu nenek will come and catch you. I'm like, apa benda Apu nenek, aku pun tak tahu bro. Like, you know, so yeah. So I think kalau seram, yalah, it's me lah. I pergi airport, I kena tahan. Sebab you ingat you terrorist. Ya, betul. Yes, dekat Australia dia orang buat Cakap tu lah. the test. Now I'm like, apa benda ni? Ayo. So that's a scary thing lah, being brown in this country. Jangan macam tu ya guys. Jangan pukul rata macam tu. Okay, sebenarnya sekarang pun tak kisahlah what colour you are, memang dah seram dah sebenarnya. Kita punya country 6. Ya, kalau I tengok social media, kalau cakap pasal violence kan, macam-macam lah. Betul, I understand. Tapi social media punya problem, dia memang akan tolong to push one narrative. Okay. Which is like, okay, selalunya this group tak suka dengan this group. Because that is like the basic social media punya modus operandi lah, dia say kan. So which is the most seram thing actually. Because as Malaysians, I think so, we are very, I mean, we all love each other lah, no matter what lah, you know. Yeah. I think we should mix. Everyone should just marry each other. Betul. Yeah. So bergaul. Bergaul. So lagi, the more people keep marrying on every other race, the DNA becomes stronger, people become smarter, and we have a good country. Betul. Tengok sampai terkejut aku. Okay, ada undilah untuk saya. Paling raya. Okay, sorry. Aku baru je yes. Tapi tak apa. Belakang sekali kita ada segmen. Okay. Alright. So, Prakash, tadi Ayu dah ingat balik dah. Apa yang nak tanya? Oh, sebab you seram kan? Jangan sebab hari ni saya tak bawa parang, saya tinggal dalam kereta. Takut lah. Nampak? Dia dah. Yelah, betul lah. Automatic. Tapi tak ada apa lah apa sebenarnya. Okay, macam ni. Tadi you cakap pasal, apa you kata, you punya lawak is intelligent. Okay, I nak... Tak, I tak cakap. Okay, itu yang cakap. Diorang yang cakap. Okay, about that point lah. Okay. Yes. Masa point tu, I terfikir satu tau. Okay, macam I cakap, I grew up dalam, orang kata apa, very typical Malay lah. Okay, faham. Kita tengok TV, kita tengok apa yang kita disajikan, itu yang kita tengok. Betul. Okay, sebab sebelum tu zaman TikTok apa semua bagai tak ada, so kita tak explore. Tapi bila I dah besar, I berkawan dengan someone ni. Okay, dia punya family pula international punya pemikiran. Okay. So dia bring me bawa tengok stand up comedy. Okay. So bila you cakap macam Siapa you tengok? Siapa I tengok? I dah tak ingat nama dia. Uncle Roger is stand up comedy ke? Untuk I, dia bukan stand up comedian. Okay, tapi I ada tengok dia, Uncle Roger. Live? Bukan live, tapi dia selalu bawa I tengok YouTube. Okay. Okay, the thing is, dia ajak I untuk tukar cara I berfikir kot. Macam tu, dia nak bawa I ke next level. Itu yang I faham. Alright. Itu cara dia sebenarnya. Okay. Sebab dia tengok I macam bodoh sangat kau ni. Sorry to say. Tapi memang dia cakap. Dia memang cakap. Kawan-kawan yang seperti ni seram. Tapi dia bagus untuk I. Sebab apa kalau tak, I akan dekat takut yang sama. Okay, faham. Okay, so macam sebelum-sebelum ni I just tengok Nabil, Zizan, apa yang disajikan. Actually, talking about Nabil, okay, let me share a story with you. Nabil is the first comedian masa dia buat this program on Astro. Dia actually bawa cara stand up comedy. Betul. Tapi the people couldn't accept it. Kau dia orang like, asal Nabil cakap seorang-seorang, asal dia cakap pasal bapak dia yang sakit, asal dia cakap, so they couldn't brain it. Okay. So memang Nabil actually tried to, even dekat final, I can't remember what year, dia buat dia punya final punya performance, dia buat macam parody lagu Queen tau, and dia buat this whole song. People couldn't understand what he was doing, but it was the most funniest thing dia buat. Kira masa tu dekat Astro, kira masa tu memang groundbreaking lah. Tak ada orang pernah buat like live show sketsa. Tak ada musik. It's him. Sebab dia memang orang, the first one yang tak ada kumpulan kan. Betul, yes. Dia it's Nabil. Dia tak ada. Dia memang tak ada. It's just him alone. So dia memang, that's why sekarang you cannot join any of this competition seorang. Because dia orang tengok the power of how writing good jokes can be. Because dia orang memang, because untuk kita, untuk stand up right, kalau kita masuk, like masa I join MLM pun, tu masa tu still COVID lagi tau. So ada juga certain weeks, ada satu kumpulan tu yang 3 orang tu, seorang kena COVID, so dia orang 2 kena perform. So all the other team, 10 team, kau tahu dia orang cakap dengan kita apa? Korang tak apalah kalau 2 orang dapat COVID, seorang korang boleh perform lagi. Sebab dia orang memang takut, dia scared to go alone. Dia orang memang selalu perlukan satu dia in sketsa punya style, dia panggil satu feeder, satu bagi punchline. Macam tu. So Nabil is actually the first one in that scene
Sebab tu dia tak buat dah. Sebab dia dah tahu his strength, so dia jadi host. You know. So anyway, your friend brought you tengok other stand-up comedians, and then ya itu yang bila you cakap macam intelligent apa semua bagai tu, dekat situ lah baru I boleh relate yang yes tu korang stand up comedian sebenarnya yang bijak punya. Sebab lagi satu dia bawa I dengar yang bahasa Inggeris punya. I dengar ni lelaki siapa yang besar-besar Gabriel Iglesias. Ya, ya tu. Fluffy. Yeah. Aku pula excited. Ya. Fluffy. Yeah. Dia pernah datang ke Malaysia. Dia perform dekat Sunway Hotel. I think so 2018 ke 2017 macam tu. Kalau macam tu masa tu memang I tak kenal lagi pasal stand up comedian. Okay. So I tengok dekat ni je. So bila diorang cakap kan, oh nanti kita akan bawa Prakash is stand up comedian. Really? Aku interview dia, orang yang boleh buat bagi I dia big show Kalau big show you are one man. Yeah. Tapi you boleh command the whole stage. Yes. Faham. I think benda ni not just stand up comedy lah. Kalau you tengok about yang benda-benda yang orang yang terkenal di dunia is there's a term in English called there's always power in solidarity or something. Like sometimes it starts one person to start the movement. Macam simple lah, macam Steve Jobs. Dulu mana orang dia tak ada orang pun nak fikir nak buat telefon tu ada skrin, tapi dia memang adamant. So cara dia present, cara dia sampaikan message dia, it helps to build the brand. So sama dengan any performer as well. So I feel like memang stand up comedians dia memang gives you that room to be who you really want to be and talk about the issues yang kita nak. Memang orang susah nak terima, tapi kita boleh deliver. So You pernah kena reject? I pernah dapat police report pun. I ada 6 police report because of a joke that I did. I buat dekat show. Lepas tu that's the problem. Okay, so I think sekarang sebab sejak zaman social media, people yang comment on videos, I tak kisahlah video mana-mana lah, video penyanyi ke, pelakon ke, orang yang buat TikTok ke, orang yang buat all this, orang yang comment, dia orang tak akan bayar 50 ke 60 ringgit tiket nak tengok you live. Benda dia orang just duduk and just comment je. So that's the thing, stand up comedy sebab dia sangat confrontational, memang confrontational. So the moment a stand up comedy punya clip pergi online, konteks dia akan lari punya. So orang terus like apa ni, asal mamat ni biadab. So that's why like one of the local comedian Rizal Van Gizel yang dulu ada Crack House tu yang kena shut down tu, dia ada satu term dia cakap lah, sebab people think stand up comedy ni biadab. Dia macam dia asal you buat lawak biadab, you know, which is true because like you talking about everything and like sometimes dia macam asal pula dia nak kacau, nak kutuk orang ni. Tapi sebenarnya tak. If you go to a show, it's different experience. That's why I always will encourage people, kalau you orang tak pernah pergi ke stand up comedy show, please go and watch it live. Then you know why comedians do apa yang dia orang buat kat stage. I rasa dalam tahun lepas ke 2 tahun lepas viral pasal comedian yang perempuan kot yang buat lawak. I tak ingat pasal apa, tapi yang buka tudung tu. So dekat Crack House. So I was there when it happened. I'll tell you maybe I give you a background. So dia open mic. So that's the thing about comedy. Comedy is the only art form. Sama like any open mic, you don't know who is siapa yang datang perform. So to be honest, this husband and wife, I mean boyfriend girlfriend, I can't remember lah. Dia orang datang, dia orang sign up open mic. I'm like, oh okay, these people are here for open mic. And then dia orang memang macam cami-cami, like kawan-kawan semua ambil gambar dengan semua kita semua. I'm like, kita excited to do open mic. And then she goes on stage and then she like, dia pakai full tudung and all that. Then she like, I dah belajar apa 7 juzuk Al-Quran and all that. And then she just took out her clothes. And I'm like, what comedy is this? So you pun tak. Actually, when the thing happened, when not only the comedians, the people who came to watch the show pun, diorang pun like apa benda ni? Dengan dia punya. Bukan terganggu, they were shocked. Memang terkejut because we don't know macam mana nak expect benda ni apa. And then dia buat benda tu, lepas tu dia cakap thank you, dia gerak. Now I'm like, Itu je. Lepas tu dia terbalik, dia belakang pun tak ada. Dia lepak with after the show, they lepak with the husband or what. So after the show, the owner of the club, they actually went to told the boyfriend girlfriend, you guys are banned. You orang memang is banned. You cannot come to perform here anymore at all. The problem is, dia orang record the set. And dia orang yang upload.
on their social media. Diorang yang upload sendiri. Yes, gila, we Malaysia. Yeah. No one insane right mind would want to do that, kan? So diorang yang upload, so then jadi viral lah. Yeah, betul. Yeah, and then the owner kena and all that stuff lah. So yeah, so that's why a lot of people yang don't know what happened is basically that's what happened. Because like first kita tak tahu siapa diorang ni, and then the management dah cakap diorang dah kena ban, tapi diorang pergi upload their own video. So and then the venue lah kena. Sedikit sebanyak dia memburukkan style stand up comedian sebab Ya. dekat bahagian I dia orang cakap macam itulah terlalu orang kata liberal, faham tak? Liberal terlalu, Ya, faham. terlalu open sangat, lepas tu biarkan benda ni berluasa. Macam itulah, something like that lah. Ya, because memburukkan lah. Memang macam when the problem happens, any scene pun diorang memang akan bawa out of context. It's easy sebab senang nak jatuhkan orang dari menaikkan seseorang. Walaupun you buat benda yang dalam 5 tahun tu you buat semua paling best punya benda, you dah tolong orang miskin lah, apa-apa, tapi you buat satu salah, that is going to be remembered. So same concept lah. So begitulah. Alright, so Prakash, kita banyak lagi nak cerita dengan awak. Boleh. Kita ambil short break Yes, kita short break sekejap. Kita boleh. ada game selepas ini dengan Prakash. Welcome back to the Lens Hitam Podcast bersama Kak Nanjaj dan juga Prakash Daniel. Alright, di segmen kita nak main some mini game sikit dengan Prakash. Yes, game sikit. Kita main game bukan kena game Mungkin juga kena game. Siapa? I ke you? You lah. Takkan I. Tapi selalunya bila I cakap macam tu, nanti I yang kena game tau. I takut terciduk sendiri. Ya ke? Jangan. We will see. Yes. Okay, we will Sebab see. hidup I memang game tau. Jangan main. Okay, jom kita tengok I nak main. Dia saja ceduk I awal. Alright, kita nak main reverse advice. Apa tu? I nampak. Oh, yo. Yes. I'm like, what? Dia nampak. Okay, I nak main reverse advice. Reverse advice. Yep. So kalau benda tu baik, I akan cakap buruk. Kalau benda tu buruk, I akan cakap baik. Yeah. Oh, macam tu. Gitu. Okay. Kita try. Kita try, okay. Okay. Alright. Apa kau nasihat untuk orang kalau dia dah terlanggar kereta orang tapi orang tu tak perasan? Langgar kereta orang tak Tapi perasan. orang tu tak perasan lah. Oh, kita langgar lagi lah. Oh, langgar lagi terus? Oh, lepas tu belah ke? Tak, kita langgar lagi. Sampai dia perasan. Sampai dia perasan. Like, gedak. Nanti dia keluar, apa hal? Bye. Macam tu lah. Haram. Okay. Apa ni? Kalau ini basic lah sebenarnya tau. Apa you nak advice pada orang yang gemuk tapi nak kurus? Makan lagi. Ada agak dah. Makan. Selain daripada tu? Tapi bukan makan yang macam you kena up the cholesterol level. Betul. Jangan macam biasa-biasa. Betul. Kalau nak dia dah makan poyak tu dengan sambal belacan dengan ayam masak merah, campur lagi dengan wagyu steak. Wow. Dia kena tambah. Itu tambah duit lagi tu. Lepas tu tambah cheese. Macam tu tambah. Just anything kalau ada sebab I tahu I got a lot of Malay friends. Kalau benda tu tak manis, kena manis lagi. Kalau dia dah manis sampai dah potong jari, kalau nak potong jari yang ketiga, lagi manis. Lagi tambah. Lagi tambah. Jahat order ni. Sampai diabetes dah boleh tengok mata kan. Just continue macam tu. Gitu. Jangan ikut. Advice you ingat ya. Okay. Sebab kita tahu apa? Sebab apa? You nak main lah. Ni I dah pandai ni. You akan tahu benda tu akan jadi buruk kalau you minum benda tu sangat manis. Semut minum, semut pun hilang kaki. Macam tu. Dia kena level macam tu. Siot lah. Jangan buat I mencarut, tolong. Okay, next question. Next. Okay, kalau isteri tanya, I nampak gemuk ke hari ni Abel? You nak jawab ke? Saya pergi jumpa isteri kedua. Oh, you takut isteri pertama. Yang itu you takut. Tak takut. You cakap advice. So I bagi advice lah. Kalau first wife cakap ni, I mean in this situation lah, I harap that's the first wife lah. So aduh, baik. Kalau you kan tertidur dalam office, bos nampak. Saya freelancer, mana ada office. Anjay, kau sabar je. Okay, kalau Prakash jumpa ex depan-depan dengan pasangan baru. Okay.
Apa yang you nak cakap dekat dia pasangan? Apa yang cakap dengan pasangan? So ugly lah you. Itu je ya. Lepas tu you belah. I takkan belah. It's like good luck lah. Jahat weh, kesian dia. Okay, kalau you tersalah hantar Apa voice. pula kesian? Kesian lah. He broke my heart. So maksudnya you kena tinggal. Yelah. Oh pernah dia pernah ada pengalaman ni. Benar. Oh okay, okay. Benar. Tapi itu cerita lain Nanti cerita. Boleh. Kalau you nak, Okay, kalau you nak nak I buka my heart that way. I'll try lah. Yeah. Nice. Kita dah ada topik kan? Sekejap lagi kita dah ada topik. Okay. Okay. Then. Okay, kalau kau tengah makan, kalau Parkas tengah makan kat kedai makan kan, lepas tu terjumpa lipas. Okay, what you do? Terjumpa lipas. Dia memang nampak lipas dalam makanan. Cakap hello lah. Hello. You just Hello lipas. You just reply lah. Kalau aku telling semua kedai weh. Ada lipas. Tak ada lah. Sebab kadang-kadang you tak faham, lipas is the only insect. Dia tak lari. Dia akan datang lagi dekat dengan you. You pernah tengok tak? Banyak insect. Oh yeah, dia akan insect lipas is the only one. You kejar like dia like apa hal kau. Dia macam tu. Dia datang lagi dekat. Dia kalau anjing, kita lari, dia lari. Kan? Lipas you kejar, dia pun kejar balik dekat you. So you just have a conversation lah. Gitu. Maybe dia lonely kot. Mungkin dia lonely lah. Mungkin lah. Mungkin. So itu dia. Itu je? Belum. Itu baru right advice. Sabar dulu. Okay. Itu baru right advice. I nak main you top 3. Sebab I tengok you macam best ni. Sabar jap. Top 3? Sabar jap. Top 3 benda which is sekejap ya. Ni top 3 rutin pagi you. I nak tahu. Top 3 rutin pagi I. Okay, morning I wake up, I kemas my bed. Okay. I do my stretching. Okay. Third, I minum Milo. Oh, suka sebab lagu kan bangun pagi kena gosok gigi lepas tu minum Milo mah. Weh, aku terciduk lagi. Bangun pagi. Tapi dalam lagu minum kopi lah. Tak, kopi not good, caffeine not good. Okay. Tapi Milo sebab dia akan buat you sehat. Dan cembelit. tak. Betul what? Sebab apa tau? Bila I Sherry Berry, you know Sherry Berry? Tahu. Okay, my husband akan cakap pergi minum Milo, dia akan you dah kahwin lah? Wow. God damn. Ada seorang anak. Wow, really? Yeah. Umur apa? You rasa? 7 tahun? 7 tahun? 7 ke 6 ke 5 tahun? Lupa hal. Small lah. Kid lah. 5 to 6, maybe 4, 5 Bukan, years. anak ke I? Anak you. Oh, ingatkan tanya umur I. You cakap you anak seorang. Okay. Anak I baru 10 month. 10, okay lah. 10 baby month. lagi. Okay, baby lagi. Okay. Gitu. Happy tak? Happy. I pula tanya question dengan dia. Don't overshadow me. No, I'm not overshadowing you. This is live questions. Yeah. Okay, 3 perkara benda yang buat Prakash bangga. Bangga? My mom. My late mom. My kereta, my VI. Yeah. Betul dia suka. Okay. And my oh wow, that's a wow. My mom, my car, and actually I'm very glad for my life lah. I'm proud of my life. Yes. Alhamdulillah. Yes, Okay. yes. Betul. Alright. So, tadi you proud your life lah kan. I nak tanya 3 kesilapan besar you pernah buat. 3 kesilapan besar. Dia affect you punya life. You punya 3 kesilapan besar. 1, buat freelance. Sebab I'm freelancer sekarang, so aku macam okay. Kalau I tak pursue this, I actually would have been very in a good position lah. Okay. Good money. Tapi aku nak pursue the arts. Okay. Kedua, I would say kesilapan actually I would say the second one would be minoring in corporate comms. I would have done journalism as well, so I can belajar a bit more writing. I mean, not big mistake lah, tapi adalah sikit penyesalan sikit je lah. Mungkin kalau I buat yang ini, I akan begitu. Tapi benda ni sekarang, it's like now you think about it, tak make sense lah. Tak apa. Ketiga, not really lah. I don't know what else lah. Okay, tak ada lah. 2 je lah. 2 je lah, I would say. Okay lah.
Alright, tak ada kesilapan you masuk ke Lens Hitam Podcast, ada Tak ada. Tak ada Itu dia game untuk Prakash kita hari ni. Hari ni belum ni lagi. Sekejap lagi ada lagi. Kita break sebentar. Hello, welcome back to Lens Hitam Podcast powered by JX Production. Kembali lagi bersama Kenan Judge dan juga Prakash Daniel. Gitu, Prakash. Ya. Dari tadi I ada soalan untuk you. Cik. Okay, sabar. So yang ni baru kan? Ni baru kan? Yes. Ya. Apa ni? Nak gelak atau sakit hati betul aku. Okay, sabar. Jangan, sabar. Itu dah maksud sabar. Ni deep breath and then Okay, alright. Prakash macam ni I nak tanya. Kalau apa maksud stand up comedian tu sendiri? Stand up because you berdiri ke ataupun? Yalah. Sebab I Kalau kita duduk, you panggil sit down comedy lah. Ya, betul juga. Sebab kalau kita tidur, sleeping comedy lah. Betul lah. Untunglah tidur pun lawak. Kalau jangan. Lain pula. Okay, bye. Okay, so sebab dia berdiri, patutlah. Okay, alright. Pernah tak you mengalami satu awkward moment dekat atas stage? Pernah. You boleh share kat kita? Pernah, banyak kali pernah. Banyak kali? Macam you lupa joke. Lupa? Lupa joke atau you lupa punchline. Atau you lupa. I was doing one show. Yang ni memang show dia quite show besar jugalah. Macam 200-300 orang tu. Memang everyone laughing. Then I betul-betul lupa apa benda yang nak cakap, nak pergi to the punchline. So I'm like, I memang betul-betul blank on stage. Macam almost close to like 30 seconds ke 40 seconds. I just like, I pegang mic macam tu. Then I just, so kalau you tak experience sangat, you akan panic and then like maybe say thank you then you leave kan. So tapi because this is like maybe I dah 5 years ke 6 years dah buat stand up, and then like I'm just like, oh, how do I, macam mana I nak remove myself from this situation, macam mana I need to change, right? I just be honest. I literally told the audience like, I actually forgot my joke, guys. And then tapi itu kelakar. So everyone laugh because I say like, I betul-betul cakap like, I betul-betul forget. Like then I literally ask like, any questions? Any questions? Any question? Ada apa soalan? Any questions? And then I got it back. Macam tu. So yeah. So maksudnya I pernah juga tengok show yang dia akan cakap, oh I lupa. So maksudnya lupa tu betul-betul lupa ya, bukan berlakon. Tak. Memang kalau sometimes you memang forget. Banyak orang comedians usually forget also lah, which is a very normal thing. So itu kind of your improvise lah sebenarnya. Improvise. Lepas tu yang lagi satu yang paling kelakar yang pernah jadi atau paling awkward, I buat show dekat this The Bee. Tahu tak The Bee? The Publica tu. So masa tu The Bee dia ada stage, lepas tu dekat tepi as the bar area and all that kan. Betul. So I tengah perform, everyone ketawa and all that. Lepas tu ada satu joke tu I memang ada macam dia story sikit lah. So I kena bawa the energy bawa sikit. Then I nak go to the punchline, the bartender tekan the blender. And then and I'm like, oi, like yeah. So kacau. Yes. And then I got one more story. This one I would not forget because Birish was there. Okay, ini memang I tak boleh lupa in my life of doing stand up comedy in the last 14 years. So ada satu restoran yang famous dekat KLCC called Marinis at 57 Marinis, kan, okay. Yang terbakar kan. Oh betul lah. Dan dia dah ketawa dah. So saya, Kiran Baladewan and Kavin J, Netflix comedian. So dia orang punya first year ke second year punya anniversary party. See? So I'm like, oh okay, Marinis pakai smart. Pakai jacket. Aku beli kat H&M kot. Pakai tie semua kan. Semata untuk dia. Pakai kasut kulit, nampak handsome kan. Okay. So diorang memang cakap dengan kita that sebab benda ni ada DJ and all that, diorang ada buat one separate stage dekat the tepi for those the party, so that you can go watch stand up comedy. Like, oh okay lah, that's cool lah, nice view and all that. So we sampai sana, tiba-tiba like the organizer like, okay so next you go in, three of you all do the stand up comedy lah, okay, you all go make the funny talk So then we like, mana stage? They say, oh stage, wow, we forget do stage. Then I'm like, what do you mean you forget do stage? Yeah, actually we forget inform you. So where we perform? So dekat Marinis at 57, the DJ console dia at least like 5 ke 6 feet high tau. Okay. And then the audience is bawah. So DJ main dekat atas, so orang semua tengah party kan. Kita punya stage dekat DJ console. Lah jauh. So I kira host lah kan. I pergi.
And Birish and his friends saw one table right in the front, tak ada orang dengar. Semua tengah party. Yeah, I'm like, hi, Barini F57, how y'all doing? Make some noise. Tak ada orang dengar. So we tengah party, everyone's tengah party and all that, right? And then like supposed to go, and then like I introduce the comic, and then tak ada orang dengar. Tak ada orang dengar. Lepas tu yang I kenal masa tu Birish je dekat depan dengan kawan-kawan dia. So I just cakap dengan dia je. Dan table je. So you bayangkan macam 1,000 orang tengah party, tapi I perform dekat dia je. Lepas tu another comedian Kiran perform. Kita setiap orang kena buat 15 minit tau. Kita buat 5 minit je each person. And then the headliner Kavin J, Netflix comedian, right? Dia supposed to buat 20 minutes. Okay. Dia naik, okay, give it up to Kavin J. Then, hey guys, dia tengah perform, DJ dah start datang. Okay, enough, thank you. What? Yes, yeah. Weh, kesiannya. Yeah. So macam ni banyak lah show-show yang pelik-pelik I pernah buat. Yeah. Ayo, itu untuk personal sendiri ada rasa malu tak? Macam tak ada. awkward ke malu? Sebab lepas tu kita dapat check. Okay lah. Okay, talking about check. As long as get payment. Yeah. Okay lah, 5 minit dapat check yang Tapi klien like, oh hang on. I'm like, it's okay. We wanna go first. Yeah. Ayo. Rugilah korang. Okay, tapi tak apa. Tak apa. Dah happen. So, you cakap pasal check tadi kan. I sebenarnya nak tanya. Ada duit tak? Bukan. Bukan. Basket boleh? Oh, bukan. Alright, dia macam ni nak tanya. Good money. Untuk kalau macam kita tahu penyanyi, kita tahu satu lagu dia boleh pergi 5,000, 10,000. Kalau paling cheap pun 2,000 lah kalau paling mula. So kalau macam stand up comedian pun dia ada rate dia sendiri ke? Ada. I memang ada rate sendiri. I think so, like any profession, especially kat Malaysia, sebab macam is different dengan the US lah. A good benchmark will be US, because dekat US you can be a comedian and buat that your style of comedy dekat just in US alone. So US ada 52 states, I think so. 52 states. And dekat dalam state tu ada all the small town. So comedian kat sana sometimes they spend 1 year touring America je. Dekat Malaysia kita nak tour mana? Penang, JB, KL, KK, Kuching. Pusing. Kalau paling banyak pun pergi Miri, alright? Apa Singapore. So kalau you nak buat show, especially your own personal solo show, dekat Malaysia memang susah nak buat duit. But if you have name, you memang can make. But most comedians make money from corporate shows. Sama macam penyanyi. Banyak yang buat corporate, yang nyanyi untuk dinner and all that. So comedians also do the same thing. So that's where the money is. Okay. So standard is 30 minutes lah. You perform for 30 minutes. 30 minutes. 25 minutes to 30 minutes, yeah. Okay, cakap pasal show ni, I dengar you ada buat show dekat luar negara juga kan? Ada. Dekat mana tu? Mana negara? Ke banyak? Banyak juga. Last year I did tour Australia. I buat the comedy festival. Australia ada dia punya comedy festival every year. So I buat Melbourne, Perth, Sydney dengan Brisbane. And then I did Malaysian tour. You ada PR ke apa untuk connect you dengan clients? Ada producer lah. So producer akan tolong tu. Because I pun tour dengan a very famous comedian from Singapore called Kumar. So I perform dengan Kumar. So I write for Kumar as well. So I travel dengan dia, I open to dia. So then I get to do my own show as well. Yeah. Okay, understand. Alright, cakap pasal komedian ni, orang tak habis akan fikir, yelah kau all the way lawak. Sebab I pernah jumpa orang yang macam dia dikenali sebagai seorang pelawak, pernah masuk Raja Lawak macam tu kan. So bila kita lepak setable pun, dia cuba untuk buat lawak and sampai orang kata, ni macam try hard sangat. Macam tu. So I pun tak berapa minat yang macam sikit-sikit kau nak buat lawak, sikit-sikit nak buat lawak. Tapi dengan Parkash, tadi I jumpa dia awal-awal, you nampak orang yang serius saya cakap. Okay. Serius. Hey, kan, sebab Dan dia dah joke, yo. Sorry. Sebab biasanya macam I macam welcoming gila. Hi sir. Yeah. Tapi hi. Aku tak cukup cantik ke apa untuk dia? Mungkin lah. Tak. So you pun need your own time and space too. Tadi cakap dengan bukan tadi, episode lepas. Episode lepas. Kan you discuss dengan heavy topic kan. So yeah, I understand. So bukan serious. I think most comedians we are not say reserve, tapi sometimes ada that a bit of the introvert punya DNA lah. Introvert tu ada jugalah. Sikit lah, tak banyak. Walaupun I memang extrovert, but like off stage memang we are a bit more quieter, calmer. Yeah. Macam tu. So your personal sendiri sebenarnya? I memang extrovert juga. Okay. I tapi sekarang sebab faktor usia kot.
I memang I tak boleh tahan lah. Kalau I'm the type now, I'm like, okay, if I can't vibe with you, that's what the kids say nowadays, right? If I can't vibe with you, you don't deserve my vibes as well. Ya doh, sikit-sikit kau tak vibe doh. Sikit-sikit macam tu. Yeah. Okay. I don't understand the young generation sekarang, especially yang Gen Z, Gen Alpha semua kan. I pun bukan Gen Z, saya tak. Dia punya like I one of the comedians, his name is Indra Veil. Dia ada satu joke. Literally dia cakap dia kerja dengan this one Gen Z kid. Dia cakap dia pergi dia punya grandmother punya funeral. So dia tanya lah, macam how was the funeral? The funeral semua okay ke? Like, you know what the reply like? Oh bro, the funeral was a vibe bro. I'm like, hey, what? Like someone died, like you know. Apa yang vibe doh? Nenek kau meninggal, kau apa yang vibe sangat, you know? Like it's so like it's weird, But also I think comes with age lah. Sekarang I memang tak suka. I don't like crowds anymore. Like I tak boleh. I rasa rimas kalau memang tak boleh. Macam I just cannot lah. Bukan zaman kau dah, orang selalu sebut macam tu. Bukan zaman aku dah nak macam ni. Tak, not that. I still like, I memang suka still go out, I hang out, but sometimes like dah reach a certain level tu, I'm like, okay, I kena gerak lah balik lah. Cannot really. That kind of vibe. Faham? Okay Prakash, tadi kita dah happy-happy, enjoy, and I punya kawan belakang pun ada cakap the whole show ni dah macam stand up comedian dah bagi dia orang sebab lawak aje. Tapi sekarang ni dah hujung-hujung waktu ni, tadi kita ada nak tanya sikit tentang isu, maybe benda apa yang paling sedih lah dalam hidup you berlaku. Yang you boleh dalam share hidup kan? You pernah patah hati ke? You pernah kehilangan so ke? My first solo show yang I buat in 2019 was about my ex-girlfriend. So I dengan my ex-girlfriend for 7 years. 7? And then lama lah. Tak lama sangat lah kan. Lama juga. Orang 7 years lepas tu kahwin? So 7 years. So after we broke up, and then I actually wrote a show about the whole breakup. But tapi the show was like about macam mana how men don't know how to deal with their feelings. So that was the whole show about. Oh, okay. Tapi so because kalau you nak know what is the formula untuk komedi, formula dia is tragedy tambah masa equals to comedy. Tragedy plus time equals to comedy. Macam mana tu? Macam mana tu? I'll give you a very simple example. Okay. You dengan I pergi minum dekat Zeus Coffee, okay? We keluar, right? And then you like, hey Prakash, how's the coffee? Then say, oh, the coffee was good. And then kita take one step. I don't see banana peel on the floor. Okay. Pisang on the floor. I sleep. Boom. Then you laugh. So very easy. So we come out, it's time. I jatuh is tragedy. Okay. And makes you laugh. Okay. That's the concept of comedy. So there's always things to benda yang there's always a happy ending even in tragedy. That's what I feel lah. So my new show that I'm actually writing now is about my mom, my late mom. Your late mom. Because for me, my late mom is the funniest person ever. Dia memang kelakar, memang really like she naturally funny. So macam jenis mak-mak tapi yang memang kelakar, you know. So I think I kind of inherited that a bit from her without me knowing. So I think a lot of good comedians memang ada banyak tragedy stories. That's why a lot of comedians are actually ada mental health issues. Banyak. Very comedians are known to be have mental health issues. They also say like comedians are the perfect candidates to become serial killers. That's the extreme. Extreme. Memang extreme. Like very simple, like Joker lah from Batman. Betul. You know, dia memang nak jadi comedian, you know, so stuff like that. So like very very famous comedian that yang pass away a few years back is Robin Williams. Dia memang was battling dengan depression and all that. So tapi but when on stage he's the funniest person on earth. So but it depends, you know. Most comedians memang ada our own issues because I believe macam energy transference macam kita perform, macam you also talk about supernatural stuff kan. It's very interesting because like kadang-kadang you buat show, you are going there to perform, you are bagi you punya energy to the audience, and balik-balik you ambil audience punya energy balik. So you don't know what this person, maybe dia kena marah dengan boss dia ke, wife dia tak happy dengan dia ke apa, lepas tu dia just nak release stress, dia datang comedy show.
So I buat dia kelakar, I buat dia ketawa, tapi I ambil dia punya energy back to me. Oh yeah. That's why after show, most comedians we are very tired. Kita like, we cannot be like after show memang after 1 hour you just tak nak cakap dengan siapa-siapa. Dah you nak diam. You just nak diam je. So it's a two-way street lah, I believe. Yeah. Betul. Apa ni, tapi I percaya juga yang pasal vibe, bukan vibe. It's positive, betul lah, positive vibe dengan negatif. Yes. You duduk dengan negatif, you boleh dapat dia punya negatif. Betul. You giving dia terlalu banyak bagi positif, then you get the negative. That's why sometimes, especially in the art scene ke atau creative scene, especially like now with all these influencers, KOL and all that, yang selalu nak one up each other, you lepak dengan diorang nak cakap pasal diorang je. And then they complain about everything else. And after all, the whole atmosphere just jadi pelik lah. And it happens. So it's just not just for comedy lah. Any industry pun ada orang macam ni. But you must know how to manage it lah. Ya, betul lah. Gitu. Tadi I tertanya tau, macam mana orang yang depression, dia sebenarnya ada depression. Tapi dia boleh separate dia punya diri. Dia jadi the funniest people in the world. So macam mana dia boleh separate tu? You boleh explain ke? I think the word is apa? I don't know, dalam BM I don't know macam mana nak translate, tapi it's called how do you say that word? Compartmentalize. That's right, that one. Compartmentalize. So you kena pandai. Like for me, I am like show is show. Kalau orang bayar tiket nak tengok I perform, tak kisah whatever happens, I need to perform my best. So I literally when I go on stage, I memang switch. I actually the day that after my mum punya ceremony semua dah habis, dah dekat the cemetery habis, that night I went to perform. Oh yeah. Yeah, I went to perform that night. Actually one part of me like, all my friends and my girlfriend was like, you sure now you want to perform not? Then I said like, I think my mum will be happy if I go and perform. So you must know how. And it's not just comedians. Semua orang go through this. People, the arts, singers go through it. Theatre actors go through it. Actors go through it. So, memang you have to. That's the professionalism behind it lah. Betul juga. Yeah, I tengok apa? MLM ke apa tak? TV show lah. Bila TV show lagi diorang tak boleh lari. Diorang kena commit dengan diorang punya team kan. So tapi TV akan shout out lah, macam bagi tahu yang ni baru je kehilangan mak. Yeah, faham. Okay, I pun pernah kena. Satu I share sikit lah. I pernah divorce dengan first my husband. Okay. Malam tu dia mesej melalui mesej Hanan bla bla bla, saya ceraikan awak talak 1. Okay. Pakai SMS? Pakai SMS. Sebab dia jauh. Jauh dekat mana? Dia dekat Johor. Kita PKP masa tapi tu. boleh call kot. Tak, bukan. Kita orang kita orang baik-baik, cara baik. Okay. So I cakap, okay, kalau macam tu kita cerai sekarang je lah. So kita dah tak sefahaman. Okay, lepas tu cara I nak lari, bukan lari dia masalah, tapi I macam okay, I dah terima, orang lain akan sedih lah. Bagi tahu family kita, bagi tahu family semua. Apa I buat, I pack up barang, I pergi shooting. Lepas tu the whole tempat production tak tahu pun I tengah mengalami penceraian apa semua. Faham. Macam tu. Tapi now I dah terjawab lah persoalan yang I sendiri timbulkan. Sebab kita tahu. You need to ask the questions that you want to ask. You will find the answer. Ya, betul. Kan? Sebab kita sebenarnya ni, guys, talent is talent. Kau punya masalah is masalah. Betul, ya. So begitulah orang yang sekarang ni yang kita nampak dekat social media. Diorang shoot, diorang tengah depressed, diorang tak tahu nak buat apa. Mungkin sebab diorang tak ada apa-apa talent kot. Faham tak? Macam jahat pula aku cakap. Tapi tak. You need to do something for yourself. Then you will separate that. In English they call it, you need an outlet lah. You need you not really somewhere. So that's why they turn to people, the so-called followers ke apa, you know. So tapi kalau you have mental issues, please get help. Okay, betul. Get professional help. Sekarang memang benda ni bukan dah tak tabu dah. Like it's not a problem anymore. It's not an issue anymore. Like there's so much of help out there, you know. I think kita sebagai Asian mentality, especially Malaysian mentality some more, like kita memang the scene has grown. Memang semua orang tahu pasal like, you know, mental health issue. Even government hospital pun ada offer psychiatric help and all that. So please go and, you know, get help, you know. Betul. Dan jangan juga senang-senang macam kau tak ada pun benda tu, tapi kau ada kan. Sebab nak escape from something. Itu, I think that is the problem dengan social media now lah. It's like, you know, I have I'm so depressed, you know. It's like, you know, I get that, but like
it nullifies yang orang lain yang ada. Uh-uh. You know, kalau you tak ada jangan buat-buat lah. You know, just make sure it's easier lah. Betul. Sebab nanti susah kat orang yang betul ada. Sebab I suka orang yang macam dia bagi tahu, okay, dia tunjuk dia tengah anxiety ke anxious ke apa. Lepas tu I bukan nak tengok you punya medical report, tapi dia bila dia dah okay, dia akan cerita, okay, cara I tangani macam mana. So dia Faham. telling something yang untuk orang lain tahu juga. Macam tu. Baguslah macam tu. Yap. So itulah. Tuntang sebenarnya kita dah almost 1 hour berbual. Oh, ya ke? Tak rasa kan? Sebab mungkin dengan Prakash Daniel. Gitu. Payment lebih aku dah puji ni. Okay. So itu dia Prakash. Dekat mana? Dekat mana? Dari kita nak tengok you punya show. Oh, okay. You punya social media ke apa ke, you can tell kita. Okay, please follow saya di Instagram, TikTok, Facebook @Prakash Daniel Comedy. Okay. Yes. Itu dekat situ je lah. Dekat situ je Kalau you punya next live ada perform tak? Next live? Sorry, I orang yang live. You punya performing ada? Next live, I nak jadi Kevin Hart, boleh tak? Bukan live itu. Aduh. Next live show. Yes, live show. Episod ni keluar bila? Bulan 2. Bulan 2. Dah habis dah show. Alamak. So next show kita tak tahu lagi. Next show tu kita tak tahu lagi. Tapi yang penting you guys kena follow lah. Baru nampak kan. You can update kan. Yeah. So just I memang active on Instagram, TikTok. I just upload all my videos. I jarang communicate, but Instagram I'm quite very active. Okay. So please apa-apa questions can send me lah. Yeah. Okay, kalau I datang, you nampak I dekat audience, you telling joke about me boleh? Telling joke about you? Yeah. Tak pasal. No, I rarely pick on people I know. Oh. I susah sikit sebab like I don't know, I feel like I don't want to make fun of people that I know lah. Kalau I tak kenal you senang lah. Like you datang like this, for sure I'll talk to you. Aku pun nak engagement. Kan? Yeah. Okay. Alright, so itu dia guys. Jangan lupa untuk follow kita juga dekat Instagram, kita pun ada TikTok dan juga kita ada Spotify. Dan jangan lupa untuk subscribe kita. Betul. Dekat YouTube. Jangan lupa tekan ikon loceng Lah. di Notification. YouTube. Yes. Okay, bye-bye. Kau kongkak.